Kahnyautra Youth Council sengkeme haka khatsan tarik naitung klalet ban pha Khang yakawe ke Jaka Pynieng kali Dhanketi persyabat ke hospital Woodland Shillong nomor kilayo kijing ujor na kibabun ki padba bakani ke Jaka Pynieng kali yakabalatip kumka par ki INC parking klashim daga dor ke bakham he bat ke baya pher na kiwe ke Jaka Pynieng kali Shillong kata hakador ndriu pusan tengka na ke bentah ndriu pau minit ki kali saw shaka bat lai pau tengka ndriu pau minit yaki ar shaka kaseng hakani ke singi lej pak Khang klaya kendu ya utrai kani ke parking bat dawa ban penhiar ya kador namarkan bu jing ki padba bawan ban Pynieng kali bat khamta me ki padba ki bawan sumar ni ki bawan ban Pynieng pang hapo Woodland Hospital haba kaseng ke persang banekran bu utrai kilapan ki kot kisla bat kilalap bau ni utrai kani ke Jaka Pynieng kali ulayo ke jingbit NOC na kador barsnong malki Hendrai kebala penlong yang keseng ban pak Khang shwa ya kani ke Jaka yang kali kedai namar baki 4 don jaka trading license kumta keseng kala maham ban penbiang shwa ki kot kisla bat ban penduna ya kador kin sala ban klip yang Jaka Raju ko bhai. Terms and conditions should be laid down. No, yeah, you have a private. You should have first. No, you should not pay first before operating. Because we are charging very high. Other private entities who are operating this parking lot, they usually charge above 30 or 40. But this, they are charging 65. No such rule laid down. No, but you should abide. No, other private entities they are charging 30 rupees. Okay. And you are not tribal. Okay, you should have the trading license. And under the trading license, the terms and conditions can be laid down over there. Yeah. So Darbar should have told us. No. That is your work, no. Yeah, so the Darbar should have told us. You have obtained the NOC from the person. Of course. Sure, the NOC. वो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये अप्लाई करें You should NOC from the person. तो वो लोग अभी तो इशू कर जाएगा नहीं है ना तो Batai kay pelong si wan Khang talai ni ka parking lot langsung. Nakaliang juga Youth Council sengkeme kan minta kasi nila wan ban ulang ya ka wan mi ekni ka parking lot kapala operate ban punya duwe Khuborjylla uba try kini ya kani ke Jaka mo jungwan mi jungi jong kaseng kani kasi kalong bang iliyo e jujuar Shibor niki nong wan bu ikali ni nong wan pa ikali ni khamta me ki balik ban di dongkam hapo kani ke hospital Juman ka jungi bat ka jung pelong ya kasang ban mi hang ni ma taksi bat khamta me ban Khang khadap soy kani ka jung punya kani ka parking lot kani ka office kani ka parking lot ni kalong ba yu ka jung juar ba kani ka parking lot hang ni balu punya di Khuborjylla kalau sim ka dor ka bala palat put ka ba mi hak so bat kilipat kili parking lot di punya di kedusna ka jungat jo kasang ni kumba piru ki ligat la saki ba ka jung khong hani hakani ka parking lot ki kali sau sakala khong aru nya photong ka bat ki kali ar saka Lai pola di sopop kan dengan ladang bakal mah marhani ke thok ai kali sausaka don asaka lai pau tangka yaki asaka bat 100% tangka 100% anyo pau approximate kan debi no pau tangka yaki sausaka I hakajung sam ko jungi nak yang kesang ho kidan ki riu simet ki punya ki parking lot ki Jaka bo pher kadan jung kadai Jaka jung ba Eugene kadan jung ba Anderson angkai kadan hakia po PBRO kini ki Jaka dari nilai bempang tu ki sim lai pau tangkai ki kali simet mo sikenta ki skuti ki sim tang pau tangka reka balingo apa ka besung kendet kalong ba uni Khuborjylla bo punya kini ka parking lot hang dia po Dhanketi kani kalau dek ka bedai ka petrol rem ba misama petrol pom rem usema ya karir ka blok nya pau tangka kani kala kata sisa ya ki paradok perslam jungi namar sto bagi paradok persam jungi
ki bawan dong kam hakini ki hospital ma kamtam tip ki dei bawan dong kam hangi rela kishim hadu kedua nyu potuka na bilang keseng jumlah wan pilihan kedan ka urban parking policy ya ka ba ka government kan sa pentrikam na do sitrik wat kani kari do na kaleng government kala bu sapo dengka pangi sudhu ba kani ka private property ma ngina ma ban tukelar than yang tagari ndrai ngilo ong pat yu ba kata ka jing kolek ka jung hadu nyu potengka ka bomna wan pilihan ola do kolek pleng lai po sapo dengka ta kaya la ka jom mar ba kani private property ngina ma than ban tukelar Ray ban kolek pat adu kata kedua ka bala kata sayu pa ba na kaleng keseng jumlah ban pedang kata gerit bat na kaleng keseng ga ba bagi wan ban keli ya kini gerit ka ba kendit ini kalong ba uni bar selam dan wat ya ka trading license mo ban apply kani gade ni di bustu sab kani gade commercial establishment ya shoban operate kanu commercial establishment do non tribal do kam ba apkin saya kata trading license naka district council mereka taruh umdan banyak kali ke NEHU ke nakal yang dobar senang malki kala berkelai NEHU ngelioro kumba pilasa ki ngelioro banyak keren bat ke dobar senang kabede bat kedua dan nakal yang kesenang kalau orang ba kamla bat tukla dia kata kedua mah kabede bat kejung parking dan nilai keren ban ni nakal yang jo kesangi sapa ya kata ka representation wah syaka dobar senang malki ban kadai ban bu ya kata karit bau ni bar jula ba penya ikni ke parking lot ni umde ban khang palat put di bengkong ta kedua ka ba ya bat ke jumutai nam tau ba kam dei ba nong hoj kam dei benlong bat ba kani ka parking lot kan benlong NEHU kum kata jaka kamai spa mo da ba krong ba khlep da anji ba kana kalian kesang yang Shipor bat mentam bat harum da yo teringasan bilang nin khang khadap soy kan ka parking lot ngin saru ban krong kini kali ki ba pak ne ban haru ba ni bar jalan pet soy ta ka duar joka parking lot bat haru ban da yo ta teringasan